Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungaphumi-ke ungangixhasanga uyocindezela-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khonsokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe ngizolokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphotheli indaba ongenza njengamanje ngakho-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kulethele udaba-ke olunesihluku ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke elimangazayo-ke laphana-ke esishayelo location elusukisiki e-Eastern Cape. Ebusuku kufika indoda komunye umuzi iphethe isibhamu yafika yabuza ukuthi uphi usisi wakhona oneminyaka engu-33 years imusho ngegama. Umama wekhaya kanye nodadewabo lo bebuzwa bayibuzile ukuthi ifuna ukumenzani, yavele yabadubula bashona. Ibe seyidlulela ekamelweni lalona ebeyimbuza naye yambulala, okusho ukuthi ibulale umama kanye nezingane ezimbili. Umama una-69 years iminyaka, omunye una-44 years iminyaka kanye nona-33 years. Laphana-ke le ndoda-ke ingene yaqotha-ke isisekelo-ke laphana-ke kuloya muzi ayishiyanga muntu-ke ephila-ke laphana-ke bekholelwa engathi-ke ibithunyiwe-ke laphana-ke. Kodwa-ke mina ngicela lapha ngene kuma-comment section ngiyofisa uvo lakho ukuthi na-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa bhe engizolokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.